Abetodwa se yesi afie wo yanim yimu a Ghana mampanyini behwe na afei watuma ye nsakyereye wa asoafo na afei mudi bre no na ne wadane dane bia de kan brofo mu se reshuffling no na no na so kwa atoye mantemu a Western Regional Canoe Fishermen Council no wo mo etitenani ade nsema betodwa no wo kyese se mampanyini epo bi manasan ya yesoafo behwe nsuomunam ni yiye di hudwumadie ho ensem so a wosrada de ekuta no na kasa maame Mavis ha wakumsen ono ano mo pen wonto obesatra sen kra no ono de adwuma a woyɛ so hwɛ afarifo no ɛso no ɔmane nkoso enkuta no Manfo dodo na na edi ato manpanyi animu se ebeyi anka nasoafo no nka wonye nsesan ewo mu ensem bi manfo ekeka ne se wonu mu susu se afefofra ye ba besimu yi aban ebeye nsesan ewo nasoafo mu a wonum ehwe animu kwan se soafo a wo hwe Fisheries and Aquaculture Development so Mavis Hawakumsen manpanyi ebeyi na fi na so ye honom ede na kwa baabi foforo Nanso saa nsemi na Ghana National Canoe Fishermen Council ye wo atoye mantem mu ekire mu se so manpanyi eye nsesan na so yi Mavis Hawakumsen efi na so ye honom a ede ohawpa na beba wo no so Mike Abeka Edu chotrofo ema Ghana National Canoe Fishermen Council a wo atoye mantem mu wode nsem bi atodwa. Our shock following the news item from Ghana Web last week indicating that the fisheries sector minister purported to be reshuffled. This has indeed thrown the artisanal fishery into a state of life-threatening and utmost surprise. It is our fervent prayers that the news is not true. But if it is, then we humbly appeal to our listening president, His Excellency Nana Addo Akuffo-Addo, to maintain our beloved Honorable Fisheries Minister. Ekuome bia wonum edom sa council yi ene amaniboni etwetwen komo. Yan minister di na menyim no ben no am ye ho atohen papa. Nti yesra na Addo ye pane chow. Omo ontina ho kapim 2024 na se yesan so yoto aba na obesan wenwi na na okire orokodo men na medwuma nyina wakodu drodro jam. Yi se ye mesafia yizi daw. Wa bra obem. Hweda ne obehwe nzama so da bra hene mesiafui. Abra nyini senyan daze froji. Nzama bebre no da bra hene. Nti ye minister de yesra ban ye panecho na Addo dankwa yesro. Maintain mo tena ho katma bra 2024 obaba. So obanende meyereken se aban no wente na osesama amena omama ihe no so aforo no enyo so ya adwen osesa wo ofan sebo ya na motubi ho